Acara aja teman kak dinto sengak. Cek takyin. Cek terlalu khusus. Mohon sumbangan untuk anak yatim. Cek senikah. Tapi mohon sumbangan untuk anak yatim dan keluarga yatim. Bisa nikah. Apa mi beri keluarga yatim? Karena mun sumbangan nikah untuk yatim, pak orang saya beri niat cuma beri untuk yatim, nikah keluarga haram juga ngempong. Sejetem andi tretan kebelun benih yatim tak boleh. Mun pahit beli beras pahit anak pah ngakan haram nikah. Bahkan embuung yatim mereka ngempong kan nasi tak boleh. Pahit beli beras pah anak, pah embuung yatim mengakan tak boleh. Karena embuung yatim mah benih yatim. Kita udah. Loh, masa tak? Cembung je tiba-tiba tak boleh. Tak boleh kiai saya ceramah bergelak tak boleh. Apa nak boleh pambung je tiba maju? Le kecuali embung je tiba maju apa kabin ben kiai saya ceramah je lah. Le aja oleh di saya ceramah ni. Ini makai je tiba telu apa jangko. Ada mai nana. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. Ulama al-Azza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama secara khusus ajunan Kiai Haji Baihaqi Bustami, sedak paten sangat peten kaula amul jaki, peten kaula hormati. Terjuga tak galib ajunan semulja Kiai Miftahul Umam, sedari belaban juga peten kaula amul jaki. Ajunan Kiai Haji Ali, ajunan Kiai Ubaidillah, ben setaja Kiai setaja kurus ampun alengki nyuun saporah. Peten kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian peten kaula tak oning da asmai pon. Namun meskipun peten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak setaja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh secara istimewa pemangku tisa soko benadajah. Otaba senyepoi kampung bendusun Kak Dinto. Berseteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat. Seperti kaula amul jaki ben insyaallah seteja naimul jaki sareng ajunan Allah. Sahibul da'wa wa sahibul manzil, ajunan semulja Bapak Sadin sareng Ibu Zubaidah. Sekesempatan mangken abadaaki acara Saibu Arih otaba haul yang ketiga dari almarhum Bapak Sahari ben seteja almarhumin almarhumat. InsyaAllah bengesepo kaula ajunan seampun sete, meskipun asmana tak sebut secara khusus, tapi kalau ben alengki asareng adzikir asareng kesempatan siang mangkin seteja bengesepo kaula ajunan seampun atingkal umur sareng Allah pada isaporah pada paringi rahmat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kaula ben ajunan kesempatan mangkin sareng Allah paringi iman ben Islam. Ngerek anyuk onareng sareng ke Allah semoga iman ben Islam secekak ini ben kaula ajunan sareng Allah tak ibu tebu sampai kaula ben ajunan abadi ke Allah kana ben catatan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam ngerek aturaki da ajunan Gusti Kanjeng Nabi kala ben pangarep kaula ben ajunan Kak Dinto ketika masuk dak ke situng tempat si anya mahsyar
Kau leben ajunan termasuk orang seetaca, orang seepek tapi Gusti Kanjeng Nabi kalaben syafaatul uzma, sehingga kau leben ajunan masuk dari golongan-golongan seselamat, masuk dari surga Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Mungkin kau leben ajunan kak dinto masuk dari kesitung bulan. Sebulan kak dinto enyame syahrul Muharram. Muharram kak dinto bulan saya muljaki. Otaba Muharram bulan saya haramaki aperang. Bulan Muharram kak dinto istimewa para hadirin. Karena Allah ada di dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah akabai bulan kak dinto mulai penciptaan awal manusia ben alam akabai 12 bulan. Dari 12 bulan kak dinto berdepak bulan seepele bi Allah kak dinto bulan istimewa. Seempat kak dinto cakap ulama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Otaba mengakui bahasa soko benah tekepe reraja sorah Rejab. Bulan Muharram kak dinto istimewa karena masuk ke ayat minha arba'atun hurum. Salala karena masuk ke ayat seenya ta'akimul jah. Pah Muharram kak dinto berada situng are. Sesitung are kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala peteti are istimewa. Allah agabai permulaan dunia pertama mulai 10 Muharram. Allah atetiaki are kiamat tanggal 10 Muharram. Bahkan tanggal 10 Muharram kak dinto karena 10 dari bahasa Arab kak dinto asyarah, maka tanggal 10 pahnya mai Asyura. Depak soko benah Asyura ni ke wahyu be sorah. Yang kan senikan lah kak. Cek makai Abdurrahman tadi Durasman pan kak kata. Ya makai Abdurrahim Durahim, Muhammad Khalil Mat Halil. Ngejak gelak nyama gula kayak. Dah Asyura ni kak salalah are muljah beda bulan muljah. Makanya tanggal 10 ni kak beristimewa. Bani abek istimewa lah kan. Makanya apa? Makanya kan orang banguncak sorah aslinya Asyura. Biasa namun orang lambek ni kan pahaga bayi tacin. Tacin pedis. Esen orang sebarang. Cabai beda. Otok beda. Kacang beda. Mek bisa orang sebarang. Mengutip penjelasan As-Sayyid Abu Bakar Syato dalam kitab I'anatul Talibin. Tacin ni kan pertama kali sahaga bayi Nabi Nuh. Nabi Nuh ni kaya pasalamat di Allah tanggal 10 Muharram. Lapar. Akhirnya Nabi Nuh bah mapolong. Sampai sandik dia karen kanan. Nega adik gula beras, nega adik gula pelotan, nega adik gula jagung, nega adik gula otok, nega adik gula kacang. Pahi campur pah beda kapi. Makanya dari lambek sampai makin, mulai dari Nabi Nuh sampai makin setiap 10 Muharram diperingati keselamatan Nabi Nuh kelaban agabai tacin pedis. Makin bepatita osom. Agabai tacin. Okay. Banyak tradisi na orang sepo semakin ni kampung ni lah. Lambek ni kemun pasaan malaman ni ka ke-6 kali. Jadi malaman ni kan intina ngambek malam Lailatul Qadar. Karena orang mun ibadah malam Lailatul Qadar pada ben ibadah 1000 bulan. Jadi orang setiap tanggal kencil 10 terakhir gak ditobah asodeko kalau ben arpan tepak ke malam Lailatul Qadar. Mun tepak ke malam Lailatul Qadar asodeko abite 1000 bulan. Sehingga setiap tanggal kencil bulan Lailatul Qadar ni kebiasaan malam kencil orang bah sedekah. Malam selekor yang beli ajam bah tetangke ya ada. Kan sini kelambu. Malam telo lekor bulan selekor ajam lemari, malam telo lekor bah gebai kolek atau betacin bah amalman kolek. Malam segemi amalman boleh. Kenapa? Cek dengan nasi mari kolek mari bah pelotan. Akhirnya atar pelotan kata tangke. Malam petolekor malaman boleh. Kenapa? Enggak lontong ke siapa dibuka ternyata pelotan sikit tanggal segemi tak yabi pahis. Itraki boleh kata tangke. Yang kian sebenting intinya sudah kok. Mun makin kan tak pati oso meri ater-ater. Padahal zaman lambek ni ke zaman lain zaman kon naking orang buat lambek. Mun makin ni ke kula ben sampian makmur king orang adik beri malarat ek. Mun lambek ni ke orang kau leman ke makin ni ke oleh berkat pah tak yabi. Ni kalau malam cer-cer kata tak ke. Ero kakanak. Mun makin na bana boleh berkat nase tak yabi ikul kasing mal berbaiki. Itu ku kalau kuna boleh.
Jadi makin ke zaman sajen sae, manusana sajen makmur, tunyana sajen banyak, keng aring-paring sajen melarat. Lambo ini kan beri istilah ring adik beri kalampi kata tak kemangkin. Apa beri ngabri kalampi? Ada. Beri sarung? Ada. Padahal manusia gak dinto etompo. Panlah gedung banyak kalampi ini kenapa boleh keng pah ibeki. Yang ku ya tibi eman. Paki pesen bisa tua. Torot nah man paiman kebedian dia. Etorot mati. Tak tu rasa. Kapan mati bi anak pah ibeki kata tak kerambil. Dia kapan saabeki anak ni kah? Nika rugi dua kali. Sepertama, kenjaran tak kuliah sampian. Mon putrana sampian sa sedekah. Karena ketika sampian situ, artinya ketika dirka. Ek andi putrana sampian. Jadi mon bi anak sedekah ki kenjarna kau le anak. Kecuali keng bi anak niat keirban ring tua baru entar ke sampian. Mon tak niat tak ulle sampian. Simelle sampian, senyiksa sampian. Etina situ bi anak ibeki kata tak karugian sepertama sampian tak yelo ke dalam kenjarna. Anapa? Ketika situ artinya le dengan anak. Karugian nomor 2, kalam bini bi tatang ke tak yang kui kan, takut jom kalam bini ring mati je, kan ki, makanya pongki odi beki pongki dok takut orang, beki makin kalam bini, sehingga masih tak pada yang kui, rok teku, dia mati tatang ke segera nabunga beki bisa biar, malah mati tak yang kui, tatang ke sing anak juga yang perasaan tak ikan repot begetong takut, yang kui takut, tak yang kui tak nyaman, tak ikan lah, apa berdesak je buat budin lumari. Abu tekos pahis tekos, alhamdulillah diceke kok. Ya tekos yang akan sampai mari. Makanya pun kita makin rok patorong Allah ni kata orang jalan lagi dek ke jalan, si bisa dilan jalan ke jalan. Kati makin ni kalau. Nika Bapak Sadin ni, sering Ibu Subay itu bi Allah ibri tunyah ibri rizki akhir bah sedekah aki kalau berniat kencernah ikirim aki dek Bapak sehari. Karena Allah ni ka di dalam Al-Quran ni ka banyak beri contoh orang ni kemun bi Allah paringin tunya, orang ni kemun bi Allah paringin harta. Ternyata apa tak ikun akidah kelencelan Allah, maka beni cuma ia akhirat. Ki itunya terkadang bi Allah le siksa. Jadi mun orang bi Allah ibri tunya, mun orang bi Allah ibri kesempatan sehat, orang bi Allah ibri kempangan rizki. Ternyata ki itunya tak ikun aki ketika beda. Terkadang bi Allah siksa na tak identik aki akhirat, tapi ki itunya ampun bi Allah ibadah. Maka Allah debu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Terus sakit bi Allah. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Keng montrosakin yang gua darusan bi tadak kedikit. Saya keh kok. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Panapa sampean tak ningali ki bi Allah saya bagi dak ke kaum Ad. Saya kaum Ad ni ka? Kaum Ad ni ka umat Nabi Hud. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Nomor 2 Thamud. Nomor 3 wa fir'auna dzil autad. Fir'aun lo ni bi Allah ibri kesempatan luar biasa, pasoki, sehat. Keng Allah justru ingkar, ke Allah justru kafir. Maka bi Allah tak ada di akhirat. Itu nyai pancur. Yang pertama kaum Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad. Kaum Ad nikah Roma najur aja.
lam yukhlat mithluha fil bilad. Bahkan ina negara tak ada orang sandi Roma pada di Roma na kaum Ad ni. Atingkan, yo rajo, pesena benya. Keng jere. Kaum Ad. Kaum Ad mungkin ada. Bidana. Jadi le kaum Ad ni bi Allah ibasoki ipa luar biasa. Keng jere. Esoro asodeko, tak asodeko. Esoro abaring, tak abaring. Yang nomor 2 kaum Samud. Kaum Samud ni ka umat Nabi Soleh. Bi Allah Nabi Soleh paringi ontak. Pah beda somor situng. Le somor ni ka bi Nabi Soleh yatur. Are mangken ontak gula nginum lekuk sambian ngalak. Jadi antri ten gentet. Tanda, salah tanda ontane pate. Napa? Serakah. Takut ka aing tak melo. Ketibina. Jadi mun kaum Ad ni ka contohna orang jelek, mun kaum Samud contohna orang serak. Wa Fir'aun adil autat. Nomor 3 Fir'aun. Fir'aun ni kah? Epa sehat, epa soki. 1000 tahun tak sakit sekali. Napa-napa boleh keng pas sampai betul. Bitel ke telefon tentu. Maka napa kau pangira? Minta sembah Fir'aun. Lok telok ni kaki itunya bi Allah pancet. Kaum Ad. Kirim angin. Sekelabun angin ni karo mana pahatal-talan. Mana biji epon reng Arab? Karde karsana. Muncang rengkan tolak balak tahu. Betul. Karde karsana jangan sampai. Apa jelak balak tahun ni? Aslina balak tahunan. Balak bulan beden setahun sekalian. Balak tahunan. Kota balak tahun. Yang suku benar bahyo balak tahun. Ya gue lek kumu tak namanya mama gelar-gelar tahun ni pasang. Benih. Ni kan ni kendang nyaring dia. Jadi balak tahunan di. Ya Allah bahagia bui bebeuna mari epa ancor senyama kaum Ad, kaum Samud, senyama Fir'aun. Allah bahagia bu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia bi Allah ni kengin coba asli. Ibtalah, keng ibri ujian. Ibriin pese, ibriin sehat. Fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kapan ibriin tunya, ibri sehat bah ngocak. Cek keng bi Allah kok saya pemulja. Beni, coba, uji. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kapan epa miskin, kapan epa tak andi pahajabu bi Allah kok epa enak. Punten beni keng epa mulja kelaban arta sampean. Beni epa enak kelaban miskin. Saya beri dunia, saya epa miskin keng uji terus be. Keng uji kan. Makanya muncul epon kakak gula kan sedekah. Firman Tuhan tersirat di dalam kitab Al-Quran. Miskin dan kaya itu sama. Asik itu. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Pesena banyak dinina pada banyak deng. Yang miskin kan dia bertangki kak. Makanya orang gak dito seekor cak soki ni kak aslinya benih sepesena banyak benih. Sesoki ni kak orang aroma sa cukup orang semati tak diba otak ni kak soki. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal istri punya 3 dan juga hutang tak punya. Itu cita-cita saya. Masuk Pak Eko.
sak kasak mun pada. Allahumma sholli ala Muhammad. Letunyah banyak cobaan. Melarat cobaan. Ku lebih sampai ni keng coba kapi. Asli ni keng coba. Ada manusia gak dintoh bi Allah epa mulja kelaban arta punten epa enah kelaban melarat punten keng coba. Mampu. Lah ternyata banyak orang sukses ketika diuji kelaban melarat, banyak orang gagal ketika diuji kelaban soki. Tak usah masalah soki melarat kak, embong boy kak, sebiasa tabrakan ni ke jalan serosak napa jalan senyaman. Kau baru ke Timur Kanto ni, sekecok biar tetap berak, sekecok biar tetap berak. Termasuk saya ngocak dia. Bangki. Kuda kan lekar sini, ke kuda ni ke viral 2, mun tak ikut 4 terok tetap berak 2 aja dia. Mun ke muslat dan kan pada pidato viral, mun kuda benih, mun pidato na tak viral. Tahu ke 4 terok viral. Tetap berak. Ya pada orang baca dalam grupan ngajian lagi ya. Jangan kena ila uji nak apa gila terima ni. Tetapi manusia ni ketur kadang mun jalan rosak apa. Di mana boleh tetap berak jalan rosak kan. Mikirin nak berak orang jak jalan tibik lega malarat. Mun jalan tu betul kalau tak virus ke jompo, maka sampai makin ada tabrakan sekali. Cok tu betul deh, tabrakan dah. Paling ngepol lah bu laun kan. Keng mun kabar ke Timur Kanto sekecok tetap berak. Keng pan tetap berak pah ego bede keng berit. Benih keng berit santak gelu. Aku tangki. Mun kenangan berit ni ku bede bentuk bayi ruwa kan. Cok ingat tengah atas. Keng makin sampai makin ada tabrakan bagi situ. Itu bayi. Ya makin lah, embong lah para acuran kapi itu bayi kepada Timur. Tahu ku leku kapan nyama. Lapa berit keng mun lawan tak kira tetap berak kayak. Lepas tulu makiai kapi keng mun ngebut tantem jalawon. Ada keng pan tetap berak pas tan selak-selaki. Ada lambe bodreng bini mati arah anak aneh. Apa hubungan dengan tetap berak? Coba lawan. Jadi manusia kadin tu banyak sukses ketika uji kelaban melarat, banyak gagal ketika uji kelaban apa-apa bisa kadin tu. Mun melarat ni tak perlu laku kan? Orang soki pentai sombangan tak beri, celek napa tak celek? Orang melarat pentai sombangan tak beri cerai. Ceking tak tani apa saya bagi. Mangkana bek nyaman mun titering melarat ni kan. Tak beri ni ke bisa lo cerai. Pun orang si minta sombangan tak tek. Itu kira-kira ngok soki apa ngok melarat juga. Harus susah senyambit dia. Macam anguan melarat kok melarat dongku. Macam asoki kok deki tak sukses. Orang mun soki gak dinto, matau geleng, matau selok. Terus kadang ni binan, muku dah sering saya ngajar muslimat cenderung. Apa? Kapan selokan bek rajin dindang. Cuma kita andi perlu nutu. Pereng kali aja pada dia ande di sini. Bahan dia. Pereng selebet. Asli nalo andi bareng dokeng karo selong jelek kadela dia. Hahaha iko. Apa cetak sat kok aku mi ilang kerja kakek. Apa? Atau kamu nyembek tekepek? Allahumma sholli ala Muhammad. Dering soki cenderung sombong, ampo mata wa arta. Mun si melarat, apa saya kesombong cita janji papa sekali kan? Apa saya tahu? Ya makin nutu ada apa-apa nih, ya mun parlo nutu tak parlo. Abu menagilengan gak coba kita agak telagaru. Keteleto. Ada apa? Gelang juga kerandangan pada pak atas gitu gede. Orang bilang kak dintok. Allah menyatakan, kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, jangan seperti itu. Kamu tidak memuliakan orang-orang ya. Tapi pan itepani tangkel 10 Muharram, alhamdulillah. Maki orang sahabiasa, aku tak apa abri kapi kejadian. Thank kan? Mulja tak mulja. Kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun pun sateja. Kejadian tak mulja aki. Ku lebih sambian, maki tak soki. Pan tekepok ben Muharram, ku tak apa abri kejadian. Abri apa tak abri? Abri. Saya abri. Ya saya abri. Ya pun saya abri, aku bela abri kayak.
Mai jempok cung benderan gak muharraman. Yo jeng yo te mai ke atas kapi opo di bawah. Barangkali ada yang mau ke kapi ke atas. Salah tak abri keng tar ngosar ubung jate me pabulus-bus kapi. Salah tak abri kalau keng ngosar entar tanya. Mbuung mari alake ya kok. Ini benggalan gak benggalan. Menikah itu kan saraan benika asli. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal nang bulan 10 Muharram gak dito. 10 Muharram gak dito hula ben ajunan. Napa na boleh keng pas sampai abri ke jatim. Keng ngusar kak. Ngusar cedak ke jatim ni keng ngusar. Ni kan kanjeng Nabi ada bu. Man massaha yadahu ala ra'siyati min yauma asyura rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Pasera orang soko benada aja. Pah ngusar ka cedak ke jatim. Keng ngusar. Yauma asyura tanggal 10 Muharram. Keng ngusar beri ni kala. Rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Setiap situng obu angkat situng derajat. Mun jatem obu ung 1000, saya ngusar 1000 derajat yangka. Mun jatem obu ung 2000, saya ngusar 2000 derajat Allah yangka. Mun jatem obu ung 5000, saya ngusar 5000 derajat Allah yangka. Pah beda saya tanya. Mun jatem gundul. Apa kakek bu? Pernah bahas cetak gundul langsung nyambung dia. Cerok norok apa? Cetak gundul langsung bahas cerita gundulnya. Makai gundul maka pada ben bitong na beda obuung. Jadi tu kok bah beda jate masa bolo si teluk gundul pah torot si gundul bisa. Budian nak kapan tumbuh lah yo saranja. Maki gundul, iya bu, maki gundul loh. Sar sebenting cetak atas, gitu. Hahaha, kok. Mari kita ngaki bu. Saya kocak, aji ya bahagia dah. Saya kocak cetak atas, ngusar jetem ni kebeda cara. Nah kan cetak ni kebeda cetak budi, beda cetak kade, beda cetak atas, cetak dinas. Hahaha. Jadi cara ngusar jetem ni kebeni dari ada ke budi beni seneka, tapi dari atas kita cetak kade. Ni kasih kocak cetak atas bu ya. Kula torot ka. Kula ko menguncang kula boleh je begintar si dia jero kar. Butuh pak karenga baca ke jen dia. Saya norok boleh kula ko. Ya kan cetak kata saya dina mandeu. Jadi si atas ni katarik ada dia enggak. Ni cara ngusar cedak jetem tarik ada. Ni kan telu kali. Jika mun ngusar maka gak dito di Allah yang kak derajat. Nah, pada boleh pas sampai beri ke jatim. Mun sampai aparing ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Mun aparing ke jatim karampak di kanjing Nabi swarga. Jadi pun ulama bade ada bu karampak kak dito. Karampak hakikoh bade ada bu bunten beni pas situng swarga. Tapi orang sabi ke jatim bakal masuk swarga. Mun paha polong di swarga na kanjing Nabi kan tak adil kak. Cek kanjing Nabi mun malam jaga tahajud. Cek kan tu mun jaga malam makan disape. Lagi mun pas swarga na pada kan mijik nyaman akan senik keng. Cuman tinggal napa boleh keng lah isebut bun bebe. Makin nang yada ngela benges warga kalau masuk ke warga lo bab. Lagi. Tin nak lah bau warga napa boleh bagi masuk sebenting selamat dari neraka. Nanti selamat. Karena neraka tak kira kuat bila bersama. Man. Keng kejateman ni kating ate. Banyak kejadian isitung tepat kak dito tak kelero. Orang minta sumbangan, mohon sumbangan untuk anak yatim. Minta sumbangan ke pom bensin, ke pasar, terkadang soki, kadang coba. Oleh obeng, 1 juta. Akhirnya 40 juta nak ibu ke jatim, 10 juta nak ikut acara. Penyewa tero, penyewa salon, kebai konsumsi. Maka mun pas 10 juta ki ikurangi ketika itu kan. Nikah makin zohira nyumpung ke jatim, tapi tak kulu nafi butuh nihim naro. Nikah justru celaka nikah, neraka. Maka nak boleh sering ngabeda. Pada sombongan oleh 1 juta. 1 juta ni kebagi kapji ke jatim. Cek uang dua ni. Napa boleh pakai kalak 10 juta untuk acara. Meskipun ni acara lakar acara jatiman. Karena jatim tak penting kata Eropa. Kebayang apa bi jatim? Kan engki. Kecuali kan kebeli Eropa, Eropa bagi ke jatim baru Boh, acara na panas pun tak ada Eropa. Tinggal kak. Anguan panas sebenting pesen banyak daripada acara lep esening sekertebu. Cocok ya kok.
Kan ngki daripada ki cetok tinggal ngok panas sepenting pesen lebih kapi kan sebanyak. Daripada bodoh pangaji nak, bodoh terop, bodoh salun nak. King gara-gara acara apa iketok, benga pasti dia sekedip. Abri boleh, muharram boleh. Sekedip bu suruh cukup setahun. Ike beli apa? Mentak ike beli almena pula. Ike beli almena cukup setahun. Ike beli kalender. Kalau tak bi rap-rap, king mun kebeli tahu kita ikuring lagi ero kai. Jadi ning seket. Bagi kapi ke jatem acara tak usah. Mun king ibrin acara, maka ngajak ngalaki dari obeng jatem ni. Sombengan lain, minta ke gelebuna sini, minta ke reksi soki, pulatang kungaki ke acara. Tak minta sombengan ke beda, sombengan untuk acara jateman senik. Boleh kita tanggal 10 Muharram diberi, api datu mekasen kak. Seting telu maki muslim. Digule ke benda. Sengak munding jatem, cek wang luangi, tak oleh iluangi untuk terok, tak oleh luangi untuk salon, tak oleh luangi untuk konsumsi. Mun iki iluangi, maka hukum haram. Pah beri satanya di bawah. Mun kebesok kau menasa ceramah dak rumah kiai. Ngeri ya canggul deh. Wah senjata makan nyonya deh. Repot kulis nyambit deh. Ia jawab halal, neraka iya kak. Ia jawab haram, kula tak oleh. Dak mau rek dacang kula antara tanya dak iya minta tanya lain dah boy. Ku besok kau nak kiai dah orang mah. Aku ia jawab oleh neraka jang kula lagi. Ia jawab oleh neraka. Ia jawab haram kula tak oleh. Ya cak hukum bi kula ku benda kak. Maka ibeki kiai hukum haram. Dia lah hukum kulil hak walau kana murron. Maka baik kutu berdepak hukum ya haram. Maka ibeki kiai kak dinto pada tak oleh. Kai sungkem na sa ceramah pada haram. Keng di gula pahit rangaki. Keng mun sa ceramah tak sungkem na kebeda beki dia ada ki go gitu. Mak le tak arpan kak. Amo lagi ngunceng ro go benda kak iki. Kan tak enten pakun rabu kan. Lagi. Jadi ngunceng sampean ki bayi haki bustomi parang yonding ki bayi haki tak langkong soon rabu na kiai. King kak dinto sapora acara aja teman ki sapora kiai ni ka acara na nurut BPJS kiai dah iya. Ni ka acara na askes kiai dah iya. Ya mungkin nurut askes kan gratis make lapangan kak iki. Oke, jadi kabula bukit dia ada. Jadi kan tak repa-repan. Iban boleh aja nggak kiai ngibo bensin kan ngibo solar dah idit dan kaya. Jadi kabula bukit dia ada lo apa? Jadi umpama gula ku sampean pah ngunceng kecompo bi hule tanya lagi. Soon Rabu na Muharram tahun datang kiai ke Sokoban. Acara apa? Acara haul napa jateman tak sekolah pentung udah tak bisa. Nah, geng bentuk ibu dah pakai. Geng bentuk. Tenaga kerja kak. Kerja di kenyang kupi apa lebih. Tenaga kerja. Gula ni pengajian Pak kali tak sungguh bulan bulan. Pak kali tak sungguh. Napa geng dek dem, napa geng yut, napa geng jetes tak. Napa geng yang lupa. Ambil dia goreng. Telepon pun tentak nelpon aja gula bener ke ngalak terep. Palai beri kalah. Tai beri dente. Iya takut keng kelupai dulu kan. Ya palai dente tak ada muli ya kan. Ya nang nak deh. Tapi tuan rumah ngerti telepon nombor langsung isongkum kan. Benih songkum ada nih ka tuan rumah keng cerdas. Pertama takut deki lupa. Mulai beki kada kan tak kira lupa. Nomor 2, nika pengertian kasih acara apa? Maki acara masih kecil pada kak. Ya lemar ya beki ada. Maki acara abid pakun kak. Jadi maki 3 menit pada ki. Cukup kira ada sekak itu, thank you kak. Hah? Saja maki. Apa nikin nagrena boleh on bahasa Jawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi pertama
Je teman kak dinto saya ngak kak dinto jaga kak setiap pala oleh 30 juta. 30 juta ni kejaki uang luangi bagi kerja tem kapi. Nika mungkin luangi dapat boleh sampai 10 juta untuk acara kak. Untuk melek es krim nika saya minta sumbangan arjeng pah ngalak gani haram tak oleh kak iki. Pada tak siap minta sumbangan tikan. Iba aing dibungko dah boy. Mungkin tak oleh. Ini jatem ni urusan berat. Jadi saya ngak jeki tong potong. Nomor 2 gula sering pada pak. Acara aja teman kak dinto saya ngak. Cek takyin. Cek terlalu khusus. Mohon sumbangan untuk anak yatim. Cek senikah. Tapi mohon sumbangan untuk anak yatim dan keluarga yatim. Bisa nikah. Apa mi beri keluarga yatim? Karena mun sumbangan nikah untuk yatim. Pak orang saya beri niat cuma beri untuk yatim. Nikah keluarga haram juga ngempong. Sejetem andi tretan kebelun benih jetem tak boleh. Mun pakai beli beras pakai tanah pah ngakan haram mereka. Bahkan embung jetem mereka ngampung kan nasi yang tak boleh. Pakai beli beras pah tanah pah embung jetem mengakan tak boleh. Karena embung jetem mah benih jetem. Kita boleh. Loh, masa tak? Cembung jetem mati tak boleh. Tak boleh kiai saya ceramah bergelak tak boleh. Apa nak boleh pambung jetem maju? Lah kecuali embung jetem maju apa kabin ben kiai saya ceramah je lah. Aja oleh di saya ceramah ni. Ini makai jetem mata lu apa jangko. Ada mai nana. Ini kor lejak waktu wangku merumur dulu ekor dek jarua. Namun teko umur 30 kita kau tak ecik gula kaki. Gelak kaki bung. Tak lah nengen apa tak. Iya, yang nomor 2 ekor. Nomor 30 oleh macam aku kan ku abadan na feromai. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya 10 Muharram kak dinto pah diperingati eman kak dimandi kaula ajunan. Ulama ada bu 10 Muharram kak dinto termasuk hari muljah akan di orang seatoat menyembah ke Allah. 10 Muharram kak dinto hari enak akan di orang seingkar ke Allah. Allah narema taubat Nabi Adam tanggal 10 Muharram. Allah masalamat Nabi Nuh tanggal 10 Muharram. Allah masalamat Nabi Musa tanggal 10 Muharram. Allah masalamat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kak dinto yobar tanggal 10 Muharram Pak. Qalu harrikuhu wansuru alihatikum in kuntum fa'ilin. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim ngopuraki apoi raja apa ya kak? Ion talaki Nabi Ibrahim. Ku tak pahku mikir jello. Pola bodis nama Ibrahim tiaki. Insyaallah beleker. Makana ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim ni kak. Bi ulama lambe ke bay malamalan makne tak panas apoi. Tapi mun lambe man tiongku. Mun mangken ni kecek repot. Cek mangken ni kapan bodoh orang teku ni dibongkar bi pusulap merah ni kan. Mun lambe ni ku cak teku ongku. Jadi mun lambe ni kan lakar asli karomah. Ben lakar karomah gak dinto beni pah ejeng papadeng. Orang teknit. Orang lambe ni kan manti. Ni ke beni keng andi malam-malam manti. Orang lambe ni ke teku beni andi malam-malam teku beni. Kita lakar ketika pedeng Allah peteku pasalam. Apa napa? Karena konsep orang lambe ni kata arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ketika dalam keadaan jemper ibadah ke Allah, asampung ke Allah, ketika butuh tak usah minta, biar Allah langsung paringi. Jadi benih keng minta keng paringi. Bujuk ni kan terlambat, benih keng pah malam-malam ngapur, tak penting ke bujuk ngapur ni. Keng ketika pah kita bengor, yang pan alun cak pah tinggi sini kan, sini ke bujuk. Mun lambat ni, kata sih pah ngambeng, mangket pada ngambeng pan ledu jam. Ngabubung dah. Angki. Saya mana Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi ni kan malam-malam ngambeng ni. Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Karo macam ni ke ngambeng. Bihula Yotiaki dari Solbeja ke Banjarmasin. Alhamdulillah ngambeng ongku. Man ongku tak balik. Situng syarat dah kak. Beli tiket.
Oh terus tanpa tiket sampean. Oh pada make ada jen mereka mun tanpa tiket. Lambek ni karo seni. Apa napa mik manti lambek ni? Beni keng andi malam-malam teku mun fujuk lambek ni ke beni keng ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Ketika dalam keadaan jemper ban bunga, ibadah Allah tak buambu. Ya'rifka fi syiddah, ketika butuh di Allah langsung tolongin, langsung ibaringi. Seni ke lambek. Mun kudu ben sampean mangken lain. Seibadah, seistighosah, mun tempo na parlo, mun tempo na bunga, ambu. Oleh karoma. Oh, kikang bulan ni gini karoma kaya. Pun sampai tempat keranjang ni kin karoma sakit ongku sampai. Karoma ongku mah. Jadi pun pucuk lambak ni ke parloh tak parloh, butuh tak butuh, pakun ibadah, pakun sampung benar Allah. Dan mungkin lebih sampian. Seibadah. Pun tempo na parloh. Pada corona pas temani penyakit elong tinggal. 15 hari je bagi gula tinggal lagi elong. Ku jaga pikiran gula. Bani masa kok mati tak ni bini pada sagan teh coba. Aku dah 15 hari. Penyakit apa pak elong tinggalnya. Ya nyarok kau mencium dek bau, nebal sem dek bau. Ni kemun KPP kini jaga aja. Lu baru ketika corona diberi, pak banyak yang mater. Kejak buruk tu kai. Kejak bani karo masjid bani karo musola. Cak maki kai embong pak aun coran. Saraita min haramin lailan ila haramin. Can malaikat beri dem mateh. Kapan apa hatian? Aku junjuk rasa pangeran. Benih karo masjid kaim bonga uncuran. Maja buruk tu. Kerja gula ben. Keng pantem pun beres makin. Corona la elang saya mati abu. Beda saya maja buruk tu. Uncur elang. Maki uncur elang makin. Maki buruk tu. Lalu itu moja beda dia. Kan seni ke gula ben sampai. Kuluban sampean nyebut ke Allah, adikir ke Allah. Pun tempo na sake, ngeronyo semalam. Oh Allah, oh Allah, oh Allah. Kan sedikit. Baru. Pora Allah ni asluhu astaghfirullah. Jadi pun nak kena santri. Pora Allah asluhu astaghfirullah. Kulibat hudifat fasoro pora Allah. Tapi intinya minta sapora. Pora Allah, pora Allah, pora Allah. Allah tuang ngeronyo jong. Iya, coba tempo na beres. Pakai doa, benih dah iya mun tempo na beres baca. Ya Allah, kula serembi ngada kelu bang. Billahi para ben mangken teh pote. Pamuda akhirah bang ira. Kay ngabi ini ya sekalian akhir. Kula ben sampian sa ibadah ka Allah. Kula ben sampian sa taat ka Allah. Kula ben sampian nyempa ke Allah ketika butuh, ketika tak butuh, kula ben sampean lupa kau. Teng lambe punten. Teng lambe gak ditok. Tak buambu. Mangkana pas dibujuk. Takar bujuk ni kan karena duko bujuk. Abinteng aduko ngalle ke cung delman. Anapa? Takut terganggu abes ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Katunyak tak anda. Mangkana bi Allah bae pun jabu mangken melarat. Bek melarat. Jin apa ki? Melarat mangken. Cek mun semakun tak usah zaman bujuk zaman ko nak kula lambek tahun 90 ni ka tahun 95 ten kula gi eng mun bodoreng pekalan lambek ni ka pah nengeneng dekat dua-duaan pah ketela ore pah iku bondo aku minder more apa kalan ni gede ketela ore adekan de biasa ero embo pah itu minder mun mangken benih bekal benih pacar iki beka camplong pah seran langsung hai besti iki napa ki lain kualitas lain mun lambek senyama aurat ni ka sehingga tela aku betes haram ni kemun lambek setahun sekali. Aduh, mun makin atal-talan. Haram atal-talan. Cek repot makin. Ke pasar nemu lejik. Celana ketat terus kan. Pas dengan kui bak semua lempo. Lebur ngak lontong banyak gelu beres. Gula teman kawan jangan di Rampenang. Mobil tak bisa masuk. Iterakiban sepeda. Lepas libat pinggir sungai kan. Ku tak berdering bini man dia sencungan sampai di birjai bebo. Ku lelebet ya tas cang TV ngormat pah mancung ibu bebo. Oh beni saya mancung ibu bebo di sa beni. Jago pak. Aja saya bikin target mon kontar boleh gue dek. Saya mancung ibu bebo si bini. Wah kok.
Peng bini mandi bebe, gula lebet di atas pah mancing bebe, cantik bing hormat ka gula. Cok dengan sampir becah pah mancing, nan lebut kapi ka. Abu ya Allah, cang gula songai mi banyak belurnai bebe. Abu. Haram gula lebet di atas ni kira-kira, ani jeling lah jelas haram. Gula metum eman. Hahaha. Kaki fuk. Bukan engki. Mun lambek maksiat dia kata ada kak. Lambek balake ngati lak betes babi ni setahun sekalian. Balake ni ka lambek. Entar kata lima babi ni sing telasan. Babi ni ngateng dite. Lapang kan beda betor lambek. Beda kajuman lang. Jadi tak kok tabak bingkes sampai. Le ni kan ngati lak betes sekalian. Mun makin kak. Ya Allah, ngibir lancang ke bawah, keng sepit ngatas deh. Ya, mun lambek, cak makin lagu napa mun lambek kan? Jangan kau cium dulu bibirku, kan dah lambek. Pastilah ada saatnya nanti. Mun terus sakitnya gua orkes sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila kak dito. Bulan semuljah katimangken si Allah subhanahu wa ta'ala maancor orang-orang separingi artah ketika tak ikunaki ibadah ketika Fir'aun laknatullah paancor tangkel 10 Muharram kau leben ajunan apolong Muharram mangken bulan semuljah gak dintoh ibadah ke Allah tuan rumah paringi artah ya sedekah aki mantir tetilan cilan kemuljaan amin Allahumma mantir etrema abi Gusti Allah amin Allahumma ben apolong muljah apolong bunga katimangken gak dintoh beni karo apunga, beni karo apolong, beni cuma aseneng itunya bisaus, manter pakune papolong dalam kebedan jember ben seneng katimangken sampai dia ke akhirat. Amin Allahumma. Seteja amal tuan rumah manter etrema abi Allah. Amin. Seteja saudara kuna tuan rumah manter pada bapak sehari. Amin. Ben seteja ajunan sehadir serabu lakoi tiga laki sengkai eja kaja leso pakun entar manter epreng nebelisen kalaban belisen sampurna tunya akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, kalaban kamul jannah bulan Muharram semoga pakun pamulja sampai dia ke akhirat. Saya tadi sehadir di ahli swarga. Amin Allahumma amin. Segak dintoh. Sampai terus. Toh dia macam boleh. Apa kakek bu? Pacek pada nebentang bini. Kapan para ambu terus? Beban ni pengajian maksudnya. Mungkin korang mah, ayo. Tak kira kalah ding kau. Tak percaya tiaki. Abang celing pulan pungkana ni kini ni. Kak pungkaan ni pun pungkana kini buan. Bos semangka, kondur, temon, cempur ya. Acem, kalau bungkan ada saya raja kak, buana, untungnya lancem, acem, kayak ngono. Ya bentuk pak kasemang kemaki kini bungkan, buana kampak itu ayam biu, orang ngampung buana maju. Kereng pak tutup kalau bentuk A, semoga tidak cilen barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم عند القبور وخصوصا إلى حضرة الروب بقى سهاري وأصوله وفروعه وأهل سلسلته اللهم إن كان محسنا فزد في حسنته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته
waj'al qubrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qubrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al thawaba ma qara'na wa ma talawna fikakan lahum minan niran wa 'idkan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran wa sitran lahum minan niran wa najatan lahum minan niran wa salaman lahum minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى والحمد لله رب العالمين. Nyun sapora kak, takut beda bahasa saya tak bercugah, beda bahasa yang tak saya. Buk, sapora ki buki. Agak bukan ki. Yo menungguan pada mayu ya. Semoga terbangki boleh dan kesempatan selain dalam keadaan sehat wal afiat dan keinginan Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.